Aya samo. So si ani ni media. Sa so bad draw. So si ani ni media. Sa so bad draw abusia for. Sa so si aipa ni media. Funcha movement. Sa so bad draw. Na so for ni efe nobody ko bi na ada. So for ni efe nobody ko bi no mental problem na ada na ha no. Ede na ha sa abadu ko bi na ede na ha no. Oh ya na ye ka obi asema ya na musi yakwagiska obi wani ye bedisi obi. Ya na ye ka sofo obi nim nwuma bwani bi omotiga na egu omo wani mu asama bi aka sofo asabi. Wo mu dibre dimu bi te se eja bempa. Ye ka obi so akwagiska anu obedi obi atam ade abadu ko bi jimi fo be ye nyansa be pa na o. We beginning po. Badu ko bi ade obaye pa nyansa be pa na o. On say wade eja bempa ho ahi. Efra urade afra eja bempa wade ho yawo. Wade ni fie hia ne yam kwam. Enkom kasia papa ye de abeto no mo na ni 3 days ni. Enkom kasia papa ye de abeto. Wade eja bempa eho ahie. Efra urade afra eja bempa no kwalidie mu. Anijia kwanso urade ato ne nsafra eja bempa ema kuku dam abrempon fra chichi ne bente nyina ba eja bempa wo bepa yale sabia menti no wode ho yam yawo ne edam awon dia ko ibe ye ne 3 days eja bempa de papa yi be satanfo be ko low battery wati daddy me sit na wahenwam na dudure dam na ma wo ma wani bi nwo fufuo ma wonni na ye ne ye bia nkokobuo mu ha me se ye beba bia ye be som me se sa akwa ye obese nkomuture kofi kobi o akwasi kobi wa hu ade a ani bre na ye ka ho asem asofufuo bi no ma mo waga na munya ni bre Munya sa urade afra eja bempa no kwalidie mu amutwetwe sika man kwasiafo bi te sa man krado wo mu di papa ya tambi hunu no munya kwasiasam na ye ka muntie no anso bedi ko bi ne nani atom bloggers kwasiafo bi te sa man krado so aye be hye kwasia nkoma ma na tiga eja dem esio na minim sa so funa sa ye trending wo pew sa ye eja bempa na nyame afra no so no se wanti ase o ntimekira ya jabempa dia urade ya wi dia papa ya kura di ensam ya nsusu sa chesa wa baba be hyenkom wo beti ya jabempa be me na okukodufo onu asofu nkum a watete wo mu wonyansa kwan so wakire wo mu no kwaredie mu nkom se sofo batata nyame mfre na wo metena ho me hyenkom sofo benchi everade friend na o metra me yese Brazil ya be wini Real Madrid be lusu o metra ho me ye because o mti everade ne everade afre wo mo na everade na mo so asofofo binim say ye ti ne gase ye be si cathedral na nipa binim ti say me kwa me soliti asame mpene no because azabi ti say sa sofo kofi kobi yo so kwadu kobi watimi agunyamia ni mu asia matese ya tuno mo ya kache bro ni kwa wanyini adabadu ko bibia na hao eya dam na ya wa na sadai what typical problem ana wodi ufie hia no ya mu koma fa bible amonamo no nyabotre na urade nam ne nkowa bia wafra wo ma wie ya brɛ mu te se eja bempa so no wo motete wo urade akwa so Fitin ya wa be jantin ta akase so that ka say wa no fuma ya be tell na no ka say social media na hade wa no fuma ya fa to ude woni mi ya wa no fuma ka say ya be tell me ya to funta ya metia me fa nta woda wa bodam also wodi ada bempa ho ahi ani plenty obedu ko bi di ato next time u be yesterday montage akwa yi ne mame Montage ayi mame. Wo hu ahi ni mame. Montage hu ahi mame. Ha wo hu ahi e.
media make out so kwa no nkwa sia tra mo no kono nkwa sia dido ne na udezi a ene sofo be mpaso wate wo wan so kwa no nkwa sia nuro na udezi a ene eja be mpaso wote asam na make atra wo no wa bodam chese obi e be ka bi ntu so be ka bi wa abontinsofo afiefo se yempa na no ntesa abontinsofo me fanko wate wasuntemu de ndene se wodum wo be ka bi akwase sampatia we yetintimo sa abetrant takase nso begini se eja bempa me wo be expect eja bempa ko se ensem na esisi no ma yentwa so wa wasuntem sa tantan wa go fampatia we yetintimo sa abetran no be se wo be expect eja bempa ko se eja bempa be ba be flow abeba be catch us asem na esi no wo mientwa so de no mientwa so wa bodam no ka se eja bempa be ma ne kwa ma na begina be yi questions anu ana ye ne wa ha no Tese, eja bempa be bobo akosifo sansafo sofo bidini. Se o munni ne kura mewrade. Eti eja bempa be kasa aye ne ya nte. Eti lawyer, wonu akoya list abegu paper so. Eni wa be jira na be se, eja bempa be didi we yatem, we ya nfi no. Obedidi we yatem, we ya ansoso, obeye se we ya ansoso. Abuo jinifo na omo eja bempa be ka omo asam no. Emu dia he na na enim. Emu dia he na na enim. Kwa 44 mehu wa ha yanka samade na kwa 44 bechiawo enso beje bempa beka akosufo sansafo asofu bi no mo wa ga na ho no e wo social media so no emu de he na enim me hu ya so asama enye no kura ne be challenge asama enye no kura ena me hu ye yeto ho challenge na nsama beje bempa beka enya na wo metu akohifo e wo bia ne ho baaye amanka de jinifo ya no mo din be sia no ma ne baaye enti di na wayiro ho abegina na ma wo bo register sa ototo akwose sampatia we yetintimo nsa wo wahi wa hwe ye bedo wate wasuntem se wodum wa hwe ye bedo pebe bitina wo hu ahi pebe bitina awa betra no sai nana we sofu we flame wasimi nya kire die sofu we yese sofu be na fla wo etu wudi menyansa kwa no kwalidie mu a ena ade a wo ye wuju ho de se enya force bi na apesa force wa ne papa ne nya asam a wo bia fra no akasa se twa so wa ne sai a be na be sofu we fra we ye se no we kosi se asna o kanya asa be ne wo hu ahi bibia no me enia dance se wo hu ahi ade a wo ye o pesa force wa be wura papa be mpato kwam o pesa force wa be wura papa be mpato kwam wo hu ahi krate wo last year wa kwa sofu bi de makodi nkwa asem se ya me yache wa bu wa kodi nkwa asem se ya last year mo kodi nkwa asem ya ma sofu bi butu fra ni nkonya nyina abetra be se me ni kirim edi akirim sofu ya kwa kan last year ya wo bu ya ntew ana se wo sabi hu be wura da be mpantokwam ene nkola na ifra ne nkora se wo de wo ga na mankra do na akwa control ma wo de wo ga na ti hu adi munya munundu monfo ena batata be ka kire we nra no sofu batata ne sofu benchi be ka kire we nra wo se amankra do na akwa control ma wo de ofi wo kwa TikTok kwa jilbam wo de wo ga na ti munya munundu monfo na muhia ewa park ya sofu bedu ko bi be se nkwam se ye bababo yi we be wini we be yayi munkohia wo so na munchira mo memasam obi amana no so na jabampa obi akwasia bia wo mo brada bia na jabampa na wo abusia wo ho anya abusia be na wodam na mimi wo abusia na me wo abusia bia abusia yesi abusia ni abusia jabampa na menka nto jabampa no so da abusia mo na wasasi sabusia ku bi kura to ho a obuabu akohifo asansafo bi te se manase ni amankra do anko mu ni abusia no a obuabu a wo ma no na wode wo masiwa na wo hwe wo mo na wafo wo mo se enkola no akohifo na fo no agya bempa ne se na abusia enu ne fe ne se abusia opani a wotena se ebuabu a wo bia woni na ne agya no ehwe no ne nkwada nyina bi te se manase bi oye manase enu na ye frɛ ne se abusia na wo abusia wo kwa na wo kwa na wudi atentem na wo tete wo ahin na ha wo ahin na man kredi wo fa na ofa na ye be hu aye hu biem ye hu biem wo de wo hu ba be je da be mpanto kom wo de me ye piepia na bra wo ahin ma ye piepia na ye waso ntem no kwa chi bare se de dia ba ba okwa chi na bra
Obi ncha kwala so woni de pani matem. But so wodi wanu ba to oda ben patem mu a ode na ye wu ho ahi no ebeji wonsam. Obi ncha kwala so kodi de pani matem. But so obai wadu so be wurem, wo be wura eja ben pante kwam a wo ho ahi. Wo ba fa ne tan na wakatum. E na mini mi cream. Tete mu de broni no bia ne platform no. Obi obenya opportunity bi obaba be kasa wo so bia no wo se me bia TV station. Ono mana se me kasa mi enti wo se an, Lawson TV ye TV station. Hey, ene mi echo da funche mi page ya me tisi se me yire me hona me de ye adwuma 24/7 anopa awia ne anwumira. Ene se ka me meten adom TV kura. Na mo dia kwa mo de mo na mo dia ne bla betra se no obi asem ba na mo be huresim be ka bi kase bia kakra bia mo wie ya mo se ya TV ye ni ye page ni ye TV station. Ena TV station se eja be mpa na kwaka me ho sema ye yi mi frɛ na na ho ahia dia ba dia ba. Na na wo deserve so ye adwuma wo ho. Na na wo deserve Why you know in this episode we had more TV station wo ntini ye yi wadie no afo ne bla nkoso ya da mpa so on deserve so what ya se nka wo deserve anka ma wo ye adwuma wo ho wo de ma ye piapia se ya man krado jimi fo ne beje na de so no ena sa agrada akuredi natem wasi wonni aga man krado anu mu pe agrada anu wasi wonni man krado se pe ofa nya bini no de na yeta. Because one man can agree that what die no didn't want to man crowd what didn't bone a man crowd ama at man crowd ama near baby fana say it my minister agree that crowd was one near man crowd no say pe and of course bad do am ma solve video ya agree that be ye a man crowd friend na ka tell me say wa man anim agu ase wa man atamfo nya because west bi one we use ya name and some fatesen kana na we use enti wa man anim agu ase na na man anim agu ase ma pa man crowd wacho Oga pa man krado acho. Se gen ranka man krado ba life. Oga pa man krado acho. E jere fi ne kwesi wacho baba abejimi. Na nutu si se ta awo abere no baba abejimi. Na ni ase apumpunu se de kura woni kwatimu no baba abejimi. Na wude na na ho ahide ma yempiapia watiko. Ma yensunsum wa na ye wonsan so ankapo bebrebe. Ne bra ne fa be wonu beka ja bempant asem biem. Ka wo be hunu What bodani ko tia metese wona o ma ye yi me edi free wa yale sienyansa watu hu ahin sienyansa se o first hu ahin no se atwamu a o old hu ahin no se atwamu a enya eja bempa ena wodi ni be increase hu ahin another hu ahin o ukra watam sado na se oba social media life a oba wanya ni pakasi a hu ahin wanya ni pakasi a ni pa be to ofofe na si akofe da bempa se me be na aba na woni nam 300 tese da bempa wo ye hero papa no wo ye hero eti kwasia bia fa na sama no de akọ because onu okaka na sama obenya viewers ama ya begina fam ya bere no omunya viewers ni wi omu bia omu si ya page ni ye TV station ododo ntie betisaw me kwa awrade adom anwumra magi agwa momra we me beba ma capella anwumra Ghana time 8 o'clock meba na yenya botedo obi aponchla ya man mako ansana mako biti makasa ama menini na si anseme meba eja pampanto kwa na mehula simne meseme kwa mebejeta samude mude mitini ye meseme kwa ma mesi entokwa kwa befunu mi ametiye ya eja pampanto kwa na mehula simne me munimi meseme ye twede funche me mesasem ma mintwaso eja mi ama ya mama men Samia me ya eja bempa no kwa fra meteme wone kura mi nyai se eja bempa no soma ne nkola akura na so weruye mu akura nyame number se hey awura me soma me ntokom kura na me simi nyai fi se yan kwasi asam ye didi eja bempa ai obia ni wonyamfo bema ni wonyamfo bi ti se eja bempa ngofo di ne tikata paso dada no fe bema nkotiko bema tiko ne bema nim dadwane ne hwene sananim kwasi bi ti sa man krado wa amobra na we eja bempa ni su ku asa ne kwa na tese wabusia pani ni sabere hwe batata ni su sa ya na sesa no hwe onu kone ne top sesa no quality original ne blesslet o de betene sa ne watch your babo wabusia pani kura wa bobida batata ne watch your babo kwa wabusia pani aman krado wa bobida sofu bench ni suit a wo bese sofu bench ni suit a wo bese no wona na ho ahi wabusia pani kura wantena bi mu da
na mpaka so hene no ma wo ya onya kwa bedi na de no ono mpo onya bi nshampoda sofu benchi mi suit o de be sakwatra solidem me say wo ahie wo bosu apani kura won say video na mpaka sa wo hene no wo ya ma obedi ade na ma unya asa na wo ho ahi no na mpaka so no mpo timi ahebida entimu ka say hiafo ma monwene ho ate awisia nye nyankama monwene mo ho na munya mo se mo de mo toto abrempane akatati a mu di abrempata mo monwene mo hiafo ma eja be mpa awrade ahenie na wa fakuta no ade nje so bia betini de nanim abayafo mo awrade ahenie na wa papa no wa fakuta wa ne kwarediem ade nje so bia betini de nanim abayafo kasa fibi ona mo bekata papa na yesu ye baba ne ya baba responde mo se mo ya wa bebire mo nyenye da mo nyansa ho aman krado ne na wa yi mo jimi pa mate Wadi jamu nyansa ofie na mo betara nyansa for we yebele social media so wodi ha wo ahi na medical katra ono wasuntem se pila na wodi bla ne wo kwa edina so drenche ni wani mo pimpos akase na bla na sabeka da bempa wasem biem sai efi se me tu betran kran na ja bempa tu wani sims ko tu wani si wo so o tu wani si wo so de ebe yakra de becha de ja bempa ye ho agola nkinkiti aja bempa hwehwe mu awrawra ne support anyina mama sesese mo bia manu na mo de bapa ne ma yefo mo bia manu na bo di nata mo bo bua de ma na so mo ne subiri mu enwan bi ba mo antena fie nya ntete ansuru mu abi ma emponchi bi ma mo be tran ma mo se aja bempa nkra ma mo ne ma aja bempa nkra ma aja bempa nkra ma ne mo simifo na mo ni nkaye ne mo na mo yan nkra ma ene jaben pankraman ene jaben pankraman ene jaben pankraman e jaben pankraman no ene mu amuni nkaye obi biala wo kodi e jaben peti a wo san free net a wo di na betra social media so di na tem wona wo ye kraman e jaben pass wacha wasi di kura na sabi wadi ofina kumam ena wadi atonti wanya bibi ama wasi a menya amwa ne kro no wadi me simi sa de odam na maboba na asa nyansa na munim nyansa na mo ma me ma fa nwurawura mutirimu anasa eye boa payo ani da hosam na mo sala mo di bedi atitiro ni abrempon wo social media no so mo yale wo anwumra busiafo meba sa me kasa na mutimu sa me kasa metirim enso me se anwumra meba 8 o'clock Ghana time meba it is also for bedu ko bi ni de this is beginning afa na wo ba ye na kese sawa bedu ko bi no afina wa beye na kese pa awo Ghana ha na be ma no ne be ma ni we kwanya me kwanya bo ese bebe okotre na ose nkom no yehu na nim yekom na kasa nyane ne ya ko baba be kasa nyane ne ya de ni bile ani bile be yawo ewiasem do kom dia ne mene okom agia ene me watimi du fie hia ufia ho kire wani ebo nchemu wona bonkum afa bible amono ofa bible woni wonyafo aja bempa na wodi nanimu batwitwiri fam awo di ato mesi wo bia bagina nimu gwasia wo bia bagina nimu gwasia wada bempa na mesi atamfo be kolo batre memetu omi nyina jemi fo ntokwa ma omi gina nyansafo madwemba ema ya tete wo mo edu o matokete paso tete wo mo a already so ti wo mumu o mo na meko mo ntokwa mo mi wadi mi meko ntokwa ma wo never and ever etimi ka kire mo awrade ya dum a anwumre 8 o'clock Ghana time. Funche the one in town. Masaba. Who are in among crowds? And Timon so. Namusa a link and Namusa a video. No. Macramo. More like a page, you know what? More like a page, you know what? More like a page, and I almost say. It's you. Mon say no mo say e die kwaso pa mo tell mo say bagramo